Evo šta imamo, imamo LG Q1090 Beauty, novi. Dobiva se jako puno opreme unutra, ali kutija stvarno fenomenalno izgleda. Nešto slično kao iPhone, sve je znači u malim kutijicama smješteno unutra. Znači od punjača, slušalica, baterija, tako dalje. Ćete vidjeti ovo. Jedna kutica, druga kutica, treća kutica i uputstva. Isto lijepo zapakirana, zapečačena, serijskim brojem. Jedna kutica unutra za slušalice. Punjač, USB kabel za kompjuter, što je najbitnije u biti. I ovo je dobro ova animacija, ako se sad vidi malo kad se otvara, hvara izgleda. To je kutija. Evo ga, znači sad imamo LG. Da malo kažemo o njegovom obliku i tako. Ovo je srebrne boje, vrlo je lagan, praktičan, ali je dosta tu širok. Mogli su ga malo istanjiti što se tiče toga. Ovdje je zaobljeno, znači ne smete džepu. Imamo konferencijsku kameru, zvučnik, tu je dolje mikrofon, mala rupica. Sa strane imamo okidač za kameru, zaključavanje tipkovnice, multimedijalne tipke, fotoaparat, video i preglednik slika. Gore nemamo baš puno ništa toga, osim ovoga ovdje tu, kad se stisne onda se otvara ovaj poklopčić iza. Znači kad se on otvori, unutra je baterija, SIM kartica i microSD. Ovdje, ovaj poklopčić na ovoj strani je USB, ide na slider gore dolje i spajanje za kompjuter i punjač usput. Znači vrlo praktično napravljeno. Vrlo je jednostavan u biti, da. Odozada je Schneiderova leća sa flashom, autofokusom. Ovo ovdje što se okreće je u biti zoom, što nije baš praktično kod fotografiranja jer stalno prstima se dotiče ovdje, onda se više jedan dio prsta snima nego, ali se može i sa ove strane, tako da, dobro. Evo, ovo je u standby modu, trenutno je zaključen, što se kasnije može podesiti. Stisnut ćemo tipku, ovu, dobili smo ga i još jednom za otključavanje tipkovnice. Meni je dosta jednostavan što se tiče toga koliko se vidi. Znači imamo izbornik, telefon, poruke i ovdje druge imamo dosta tih prečica od Bluetootha, kalendara, notesa, igrica i tako dalje. Ako ga stisnemo ulazimo u glavni izbornik gdje se može znači podržavati telefon, imenik, poziv, poruke. Imamo drugu, moji sadržaj, kamera, video, movie studio, glazba, pretraživač, Google. Evo ovo je praktično dosta nešto slično kod iPhone-a kad se uđe u Google. Imamo traži, pošta, mape, bloger i YouTube čak odmah, evo ga. Evo recimo pošta, kako je ulogirano standardno, vidite. Kao kod iPhone-a, username, password i odmah se logirate. Šteta što ovaj telefon nema bežični LAN, bi se sve to dalo lakše iskoristiti. Jer ima dosta brz procesor i dosta giga memorije unutar sa memorijskom karticom, šteta što nema stvarno. Ali podržava sve ostale funkcije, znači ovo je 3G telefon. Ovdje isto imamo postavke znači za zaslon, profili, Bluetooth veza, način rada i tako dalje. Alarm opet, to je to. Ovo je znači kratica za vraćanje nazad. Ovdje kada je telefon u standby modu, ovdje je imenik. Ovdje dolje između ovih hotkeysa i ovog imenika idu ove strelice koliko se vidi. Tako ako kliknemo tu između, dobit ćemo da idu. Ako ih maknemo, možemo maknuti izbornik. Onda piše T-Mobile, HR, je tako. Reklama. Ako ga opet kliknemo na strelice te koje idu, dobit ćemo opet izbornik nazad. No, sve u svemu je telefon u redu. Vrlo jednostavno za korištenje, brzo se modificira, ima podelu fondova, ali samo za telefoniranje unutra, kao što sam rekao.
Dosta dobar, dosta dobar. Naprijed su glavne tipke, znači za poziv, završetak poziva i vraćanje. Dosta ok telefon. Evo, pa ko voli, nek izvoli, je tako. Ovo je potpuno nov. Kamera, da vidite kako kamera i funkcionira. Vidite. Ima flash, znači. Kad se klikne na njega, ide se nazad. Evo, to je to. Zaključavanje tipkovnice tu. Evo ga.